Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but hila ban legu ban kuli da ke education loan. Hila ruban sekolah number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Why did the administration they allow them to go freely like that? What's that to say? Actually, it's a thing. This is a peaceful running. Yeah, we know. Since 2019, we know that the Secretariat and all the standing of Secretariat is what purpose we know that. Last year also, the institution I have to get the opinion of all my members. No. Apa ni majority gini lah, ada gini nggak ada. Maka, kalau gini kita dalam sungai silok, bah, wadah kiwi kita berdiri nak kawai. Kita juga kita akan move freely in our state. Why not us? We demand the genuine demand for our unemployed youth of the state. Now why don't you allow us just to work in peacefully? Ya, setahu tengah tahi. Berarti ni berang ba. Cuma ini dari dah berkumar deh. In the cabinet. Oh yes sir. How much will take time? Well, no, only 2 weeks, 3 weeks. Wow, 3 weeks is only 1 year. More than 1 year. There. Mana you talk yang ini dia? Umat bangi di kelung sah. Nah, lah ada kikon kikting, ada orang ba, jaga family. Gue ikut sama orang ketron ini ni. Bau talk English. Tak ada orang tak kilok ready dia. Bani fight tu, lok ready ber. Nomor begini kipulet jangan ba bani kawang para kasi. Tak ada. Ini mah. Amde besok siat kemensiam keselai sah. Keselai kemensiam. Maktub kikon jok. Daki sepangut ki Dkhot jok hinyo terhadap National Youth Movement kilawan mi Kynsan haumot kiang nongba dak Jingthmu banitur Secretariat hendai kila sakhang lintino hakipulet haumot kiang nongba kajan ke Civil Hospital Shillong kadaw ba ka HNRM ketemu banitur Secretariat kadai halor kamat ka bakta ya ka yo kam yo jam jong ki samla ha kani gejala Gatbang idang ya penting betul ni sebelum penting. Zek mafi komisen belum biling ada support tambah kami belum biling bukan nomor ya. Now from last year le nadu si tarik Julai ada kuat. Kalau ada sedang menilai tarik Julai ada Julai. Apa kadang mesti ajar betul di sini kalau betul. Kadang ngapde bukan hukum mereka cekcek polis kita. Dok alhamdulillah ya kita mereka ini pengikut asuransi kalau baik pak mentah kesini dia mana asuransi ini bau kontrak sama udah pergi kena dari lano udah tempat kok ya keren tempat syia keren anak tu beri ubah salak bentuk mai keren nanti ya yes this is a very genuine issue wong anda deru Ray wong let us examine cabinet discuss in the cabinet and will definitely inform you. Sistem arban kita. And this is a final very clear message kalau ni nakasag ni lada nyimpat juga kan bukan penginyakran lagi benuno ka ba long ka ba sukses sa kuno kaliya minum pakti ni. So this is a very clear message and a last message. Ya, kita gaji dan kedua lagi lawan lokal lupa ba. Semua. Ini lupa mana semua dia kata lupa. Tak ada intention. Even kadang di contradiction dia tu ngali kata sia kata tu betul benar ke orang bangsa ban bet ban ra gitu tiap besar.
biar empty-handed. Dia kira guru batang ki pulit kepala amarat siap. Pulit ulah berkawan tangis ya. Itu hak pada dah. Kepala aja. Hang ni kinung hikai bapli last year ngalah sak kawang. Hatang sky dang hikini kita yo kini pulit beli bor ipai ba boleh. Dkhot kilong ready. Dang bang yang lor pikwa ya ke Kynsan. Yang ni ke asuransi bakor sama kena yang ni. Lanu ni tai kena implement polisi je mesti. Kisah ada kam, ada pin.